Kei te puku te rae o etahi kai whakawhānau pēpi I te ingoa heitiki, kua tāngia nei ki runga I etahi pātara miraka pēpi, hei tī taritari atu ki roto o haina. He haina mana ngā kai hoko, he haina mana ngā kai whakahaere, engari he Māori tōna ingoa. 200 years from now, heitiki, the first thing that comes to a person's mind is a milk formula. That to me is devastating. That is just such a theft of cultural knowledge and symbolism. Ko heitiki te ingoa kua tapaina ki tēnei miraka pēpi, nā whai anō I puku ai te rai o wētahi kai whakawhānau pēpi Māori. Hei tā rātau he mea takahi I ngā tikanga Māori, me te pukuriri hoki ki te kuare o ngā kai whakahaere o Kia Ora New Zealand International Limited ki ēnei āhuatanga. Te heitiki he tapu ki te mikingia ki te kai. No te mea te heitiki kei konei, o tātou, te iwi Māori, ka hore mikingia ki te kai. I don't ever want to believe that people intentionally go about to whakaiti the mana of us as a Māori nation, as Māori people. But what concerned me was that there was no willingness to understand where they may have gone wrong here. Kua roa a Joanne Rama e whakawhānau pēpi ana, kei te whakae ia kei te mahi pūtea noiho te kamupene. Well, it's good for the economy. You know, there's money in this. But, you know, at the end of the day, money doesn't buy mana. Kāore te kamupene nā rātau te miraka heitiki I hanga I hia kōrero ki runga kāmera I te rānei, engari e ai ki a rātau I whai kai tohu Māori rātau, me e ai ki taua tangata pai noa te ingoa heitiki mo tēnei kaupapa. Ka hōkona te nuinga o ēnei pātara ki haina, engari ka tāia hoki te hoko ki Aotearoa, mā runga I te ipurangi. He ta Gardner, te kare.